le tuni jingka patien tu chom cha isei diu kanop chui pham etile Pentecost chungchang isei diu hi Pentecost ade dia sol cha bungni a New Testament a Pentecost ni kho wana kona thagau ting hung ki bu la thagau ting ahung kum dan le thagau ting achan zo wa sol cha hon thil kidang ta abol ho chu New Testament Bible a sol cha bung khat bung ni a ki ji hodung zui ta hi ba nei cha evet diwini ama sa penta Old Testament a kalchu kut anaman uvin chol solo changla kut ai in ating le thambu kut ai in Pentecost ai in atonement day ai in ating le za chom chomin sumkon mudda khopi thing ai in kut sagi ho chun isai tawin hichi kut sagi la Pentecost ong chu khat ai nei Israel te ta sandung zu ya hi hichi Pentecost ni hi pathienin mosi sinai mul chunga anako do a dan anapi tora anapi ni ko hichi tora ki ti teng le mosi le khabu nga hoi hi sim tilbu po do bu teng le thiempu dan minbu teng le dan bunina Genesis Exodus Leviticus Number Deuteronomy hichi le khabu nga hoi pathienin anapi hi hichi ni ko chu mel china Pentecost anaman hi ateng le Pentecost hi pathienin phathi abo uwa hun so lo so summer harvest ni pilai ta pathin ane diu acha diu changle mi anapi hon zong pathin thangwa na naman jiu Pentecost ni ko ini hichi Pentecost iti ting aman hom iti ai le kalchu kur aman o hichi hapta sunga sabat ni ko akichaya pana hapta sagi asim do ova ni som nga alhin ni tiang chule Pentecost anaman hi Deuteronomy bungsom le gup lang le Deuteronomy bungsom ni thuma akimun hi tun Old Testament khang laya Pentecost anamang jingwin New Testament baka Yesu in zong hiti acha vana akal do masanga asei zui ho le anung zui ho adia disciple ho ama sei zui ho chu anaki mu pia achai na pen tam commandment thupi anapi chu ipi ham iti le sol cha bung khan akimun hi keiman hechi chu hin sim do ingate sol cha bung khat changli chule ama ho to khomin ama ho chu hi che thu hi apin nangon Jerusalem dal hi un pa thu tep ke ya ko na za uchu nga zingun ize inamiti le zon chun tu ya baptize achan sa hin nang ho wang tu kal ni phabep zo le thagau thenga baptize na chandingu hi ati changu hichun ama ho ahung ki khomun aza pakai tu hi Israel te gam nikile do sa kiding ham tin adongui chuin ama na zauwa ban athunei na no athunei na a angai tu a agot phat le ni kho chu nang ho heading dol a hipoi ama wang lagau thing na chunguwa ahung lun ting le nangon tha na nei dingu a hi chule nang ho Jerusalem a jong Judea gam sung le Samaria gam sung chule leisit gam zo si a kolmong geza ka thu het to sa na pandingu hi ati hallelujah patina thu ibon chawa dingin avelin patebo pitaw hen pakai Jesu kalchu kut aman naw hapta sunga chu hung thia Calvary a ki hian be hatai Calvary a ki khet be zovin along chu hana akivuizin ni ko masapen ta Sunday ni ko in thinan ahen zolo ta zin thina akunin athodo ta ni pakai Yesu athodo zovin mun chom choma akila in hi appearance post resurrection appearance athodo zova akila na mun tam ta omin hi akila zovin ni somli 40 days mun chom chom akila ni 40 days akichai phanin asei zui ho to akimuto in an ane khomun hi an ane lai ta un pakai Yesun hichi thupi hapi John baptized in baptized tu yana na bol hi ama wang ni khopa be zo teng le ni som zo teng le ni som li akimovin ni som zo teng atin ai ni som zo teng chule thagau thinga baptized na chanding o hi hichini kho chu pan thu atep dung zujin ananga zingun lang Jerusalem anadal hai helun ati
thagau thing chu ahung ki bu la thagau thing na chan te mulet na hon ta hat na power na nei dingu chu teng chu le Jerusalem Judea Samaria leisit kolmong geza ka thu het to sa my witnesses thu het to sa na pandingo hi ti chu pakai Jesuin sei zui ho chu thu pi apin hi chi zovin thu pi api zovin van chunga la to om dan hallelujah hi chi pha chun sei zui ho in Jesus Christan thu api bang bang chun Jerusalem aki khomuvin pathinin atep bi lungmon sa lagaw thing pakai Yesun kahin sol la ding hi tia anase lagaw thing chu anga tawin hi hiji anga naw hi Jerusalem indon chungnung ham ai lo le Jerusalem ho in kim vela anga hom ti chu Bible awang kiche ta ki ji pon hi sei zui ho jong hintin ateng le Jesu anata asana ananung zui mi jakhat le somni 120 ama ho lungkhat ta tau na puma unity ane yuwa tau na puma pathin hagaw thing chu anga wai tan hi anga jing lai tawin ipititam etila sol cha bungni na ke man hin sim tang ka te athupi chu hagaw thing hungkum chule Pentecost ni Lingkei za ahung lun phanin abon chawin lung khat ta in mun khana ana khomun a hi chuin phulo Halloween wana kunin hui ha ta nungin tabang ahung gingin ato naw in chu adim so zengin hi chuin mei kong bangin lei ahung kila in aki khan zalin alu chung cheuwa ahung chongin chuin ama ho abonun thagaw thing adim set tawin thagawin asay do sa bangun pau chom in thu asay pantawin hi hallelujah pathin thang ve num ta hen Jesus Christan hagaw thing nga dinga athumo bangin kilum khat ta in lunglu ta in tom ngai na dei ta in sei ngai ta in hagaw thing chu anga tawin hi anga jing lai tawin phul lo Halloween suddenly kiging man lovin thagaw thing chu gimne in ong kum ta ni ama sa pen ta sima ai la hui hat ta bagin a strong and mighty winds hui hat ta gin bangin ahong an ade Ezekiel bungsom thumla sa gilang isim ting le hui pin ipivit sami tila pathin hagaw thing pathin hagaw a symbol of God's spirit hui pi hin ipivit sabitil pathin hagaw avit sa hin hija chu hui pi gimne ta ahung luna aum naw in sung chu hagaw thi ahung kum su pa chun hui pi gimne ta bang ahung nung ta ni hi chu ni pi sabtil pathin hagaw thing chu ahung kum ta ki na hin abanin ibititam chuin mei kong bangin lei ahung kila it mei kong gimne ta chu lei banga tang TONGE tang ileu hi lei ta banga hi gimne ta mei kong hi hung ki jela lei banga hi hung ki lai hi chin ipivet sami ti le pau chom pau ma thagaw thing thil bo theina thagaw thing ta hat na zala pau chom pau ma pathin tu ahin sei diu vet sa nai ating le lei akiti ting le hi chin lei hin pathian thu chu na sata a re khending adi lo jong chu phata cha asei khending ti nai ating le mei kong kiti hi refining fire mei kong kiti hin sana jong khu mei kong a ki hal ngim ai anen zo si hal ha angim cha pure gold sana thing set chu hitia chu alhen doi mei kong a kiti ting le pathian thu tan na ating le pathian thu in na sata thil alhe khen na asu thing na vet sa hin he hija chu pathin hagaw thing chu hui pi ha ta bang le mei kong lei banga hung kil a hin he hichi pha chu ni piti tam itil abon chau chunga chun hagaw thing chu ahung chongin achungwa achutan he achu phanin hagaw dik adim set tawin hagawin asei do sa bangin pau chom pau ma in pathin thu asei pan tawin hallelujah
Pentecost ni khu hi ji achu hi Pentecost mang dinga hi mun choma Israel mi gamdang danga ko na zong Jerusalem hi Pentecost mang dinga hi mi tam ta hong ki khom hi ni hi chia hong ki khom ho chu gam chom hi ni more than 13-14 nations gamdang ja gam chom gam som le thum gam som le li ti ho vel ki khom do hi ni aban hin siming kate hi chia chun vanoi le set gamtina chitin namtin la akon ho gut judami ho Jerusalem a umuwa hi chuin chuche thu asai thang phat uchun mi pi ahung ki khomun amit takimin ama pau chen thu ke se aza ji uchun alungu kichi la zengun hi chuin ama ho chun adat movin kidang asawin khalle khat aki hovun vevin thu se ho hi abon chawa galili gammi hilo hivan chula I atile hon amikimin ipin nagamche pawa thu kisei izauham hallelujah io hola abang Perthiami Mediami Ilami Mesopotamia Juda Cappadocia Pontus Asia gam Phrygia Pamphylia chula Egypt gama cheng Syrian Libya gam cho ma kun hong ki khomo hin Seiju yotu seiju Galili mi ahivin Galilian pawa ama ho pawa thu asewe ahile I atile ho in eima gamche eima mother tongue eima pauchi ahi atu seiju iki zawham ativin alungdong tab ni akim khat loi chu seiju cha vevin ama ho hi le kasim lo yo hedinga school kailo unschooled Thiam zil nelo hilo hiam tivin alungdong tam hallelujah pathin lagau the achan phat wa chu pau chom pau ma thu ase ule ama gamchin ama pawa ki he pathin thil bo the kidang ta cho kita lang ta nei so Peter ho hi che lai ta chun Peter chu ading do in mi pi ho Sadukai Pharisee ating le ho lam kai dan tu sun ho mi pi tam tak masang ho chun pitalin Jesus Christa chung chak seitan hi Jesus Christa pathin chapa Messiah hi nang hon Calvary cross an ket bi ohin ama athodo kitai pathin chapa ahi tin hang san tain kitchat na behilin a seitan hi Thagau din akibu la masang thagau din achan masangovin Peter chu mi mei doi ta kawat ai mikitsa si Jesus Christa amat janovin zong anung azuzin numei chapang so numi hon zong Jesus nung zui na hi ati vaile anakilemen asailamen kahipoi ken ama him poitin anasailemen he ahin la tunin ko in Pentecost ni thagau din achan phanin thagau din chun power hansanna the spirit of boldness Hansan lagaw ting atsanguvin Hansan tayin kitsak na umlovin patien du sa seitawin Sadukai Pharisai dantusun tempo chung nung hosong kitsalovin patien du sa hangsan tayin na seitawin hila patien lagawin na atok sin hichini khochun mi sangtum baptize atsang tawin Jisu atasan tawin hallelujah kidang tahi tunin Old Testament lang event na hila thagau ting ahung kum su in mi hem chunga achun ato ding kha chu ato sa zo ting le thagau ting chun hidin akal do kit jinai permanent recitable po ni ahung kum su in na atong zin ato chai ting le ama pa amanu akon chun thagau chu akil do kit jita ni ahin la New Testament na thagau ting hung ki bu lai avela kal do kit ding ahung ki bung lai tapon Jesus Krista ahu hin pul aleng pa kisan zo si ading thagau ting hi ai ya umden di ta hallelujah Here to Bible in do not grieve the Holy Spirit. Thagau ting chu lungphat mo sa hiun ati. Jesus Christa ne zo sin thagau ting ani. Hichi thagau ting pa ilungphat mo sa lo diu ama dei bang ta pathin dei bang ta ita sa ilung thip iman sa diu ti chu pathin Bible in e hil na we. Hallelujah. Thagau ting adim pha rovin mun chom ai ti chun pathin tu sa ho chu akithe che kidwin the gospel spread like wildfire. May pi bangin may kong mangin gamanga may aka muntin gamtin mit phet kalwa aka bangkhun pathin tu chu kol ning lia akithe zaltan pathin ithang mo nei asay bangin sol cha bungkhan asay bangin thagau thing na chan ting ule nang ho Jerusalem Judea Samaria lesit kol kimvela ka thu het do sa na pandingo hitini
Hichi a part of Great Commission. Pathian Jesus Christ in Sol na len Great Commission Matthew bungsom nilaget changsom lako ase banga vanoi pumpi achivin lang sei juiga semun ati banga Matthew Mark Luke John X azom hi hichi Sol na len commission umchi hi It's a light missiological perspective mai sido no muchu himitam ta in Jerusalem pathian tu sei masading abana Judea abana Samaria abana lesi kol kimvel ahin la Bible teaching dungzu ya chu simultaneously Jerusalem ayong saying Judea azong saying Samaria saying kol kimvel hi cut way once at a time abon chai sei khom ding ti pa chu Bible teaching hi dei so piti ho hagau thing ichang tawin Krista nei zo si chul hagau thing chang ai hichil hagau thing chun tauji umji khanji asi apha hin khomandan pathin lung dei chu hilu hi hagau thing chu thumo ma pang hi hagau thing chu ti hat sa pau hi hichil hagau chun han san na kinyak na pathin cha hiu aba he patia ei ko sau chu hagau thing hallelujah Galatia bungalang simteng le hagau ga ko omin hi Hagau ga chi piham love joy peace kindness meekness gentleness abon cha long suffering ating le self control ama chang kitim thim hagau ga ku omin hi hichi hagau ga ku ho chu hagau nei Krista pin that ni ho chun ai hin khwal hagau ga aku ho chu ata lang angai jin hi so piti ho dunia New Testament Pentecost alungtan hichinia chu the church was established New Testament church Jesus Christ ay Matthew bungsom le gup langa kaiman ko ho bung katundo ding ahitia pitel ko ma na si you are Petros di chu song chang Peter say nahi ahila Jesus Greek velaw chun I will build my church upon this rock chu Petra Petros chu Peter Petra chu song pi Jesus Christan pitel chunga hobung asa do hipon amawang Petra kiti chu Jesus Christa pathin chapa ahi hingjin pathin chapa tia pitalit ana phon do thuta na phon do pa chunga chu Christa in hobung atun do pitel chunga hobung kitung do hipoi so cha ho chunga kitung do hipoi amawang thuta Jesus Christa chu hingjin pathin chapa ahi kiti thuta kitung do in atemle Petra kiti Jesus Christa amama kiseina song pi chu Christa hiche song pi chunga chu Christa aho bung atun do tu negi zahi thinan song ane azolo thin za chom in satan song ane azolo Krista ho bung hi tu negi ding de na la hi ti pa che se do no me tui ho bung khang hi thagau khang hi hichi khang hi hung ki chai jin tin rep chara mi theng la tu ba hung ki chai ding aban ting le chung lama pathin to Krista to mi ping tha zo se mo pui golwa van golwa kum sagi umintin noi lama tribulation thu ha sakhang umintin kum sagi zo teng chule second coming umintin kum sangleng gam umintin thupi tan na umintin ateng chule ton sot gam ilut diwi hallelujah pathin thang vai dum ta hen New Testament Pentecost alo pinge je kita ana thagau theng chan na pathin han san nai ibon chawai chanwai Bible in keiman nang ho kichat sin thagau theng kapiu na hi poi amawang han san na chin thagau e piu hi Krista zala hang sana Krista zala hin na nei dinga pathin e ko hi ti pa si do no me Pentecost lopi ta in mangoitin igam sungova ilhang sung le hobung sung reviver thagau thing ichanuwa igam sung hobung sung nasata thagau thing akuna reviver ichan digwin pa pathinin ibon chawadingin athulo pit ai phathe ebo pitawen hallelujah amen